Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Jesuska Galilea kuchapatata purikushpami Simonta, paypaqwawki Andrestapish rikurka, paykunaka chalwaqkuna kashpami, linchiwan chaypi chalwakurkakuna. Paykunatami Jesuska ñukata katichik, kankunataka chalwata hapik shinallatak, gentikunata pushamuqkuna kachun yachachishami nirka. Shinanigpika linchikunata sakishkawan, payta katishpa rirka yakunami. Shuk chalwata hapikpaq wawa shinaka, Andreska paypaq shina trabajangapaqka, tawka horaskunatami yachashka kanga. Chashnami payka chalwaq kangapaqka, allichirishka yachashka kanga. Punllantami Andreska paypaq yayandik, linchikunata yakumun shitashka kanga, chalwakunata hapingapaq nishpa. Shinapish chaytaka rurarkakunami, kay mundo kay pachapaq rurishina trabajupi, ishpichi Jesucristo Andresta kay convidashkata runkakama. Ñukata katichik, kankunataka chalwata hapik shinallatak, gentikunata pushaqkuna kachun yachachishami. San Marcos 1:17. Apu Jesucristoka, tukuy ñukanchikmanmi kay convidashkallatatij kachan. Shinakaqpika Andreska, chay convidashkata chaskishkawan katishkawanmi, paypaq kawsaypika musukyayta shuktiyayta kallarirka. Andreska ñawpamanmi Jesusmantaka uyashka kaypaq, ashtawantikka Jesucristo predikakuqta maypi uyashkatami yuyanchik. San Juan capítulo 1 verso 35 manta 42 kama kaytanin. Kayantik punllapish kutinmi Juanka, paypaq yachakuqkunamanta ishkiwan purikurka. Jesus chayta purikuqta rikushpami Juanka, rikichigari, Tayta Diospaq malta ovejaqa paymari nirka. Juan chashna nikpika, paypaq ishki yachakuqkunami Jesusta katirkakuna. Paykuna katikuqpimi, Jesuska tigralla rikushpaka, imatatik mashkakungichik nikpi, Rabi, maypitik kawsanki nirkakuna. Rabi nishkaka, yachachik nishaninmi. Chashna tapuqpi Jesuska, hakuchik, rikungichik nikpimi, maypi kawsakushkata, riqsirirkakuna. Ñachusku hora shina chishikaqpimi, chay chishika paywan sakirirkakuna. Juan willashkata uyashpa, Jesusta katishpa riq chay ishkimanta shuka, Simón Pedro pagwawki Andresmi karka. Payka, paypaq wawki Simonwanraq tupashpaka, Mesíaswan mari tupanchik nirkami. Mesías nishkapish, Cristo nishkapish aceitewan lliwishka nishaninmi. Chashna nishpami Simontaka, Jesuspaqman pushamurka. Jesuska Simonta rikushpaka, kanka Jonaspaq churi Simonmi kangi, kunanka Cefas shutitami shutichini nirkami. Cefas nishkaka Pedro nishaninmi. Chashna kaqpipish kayka, kallarillami karka, Andrés Jesuswan puri kallarichunka. Andreska krishkamantami, paypish allichirishka karka, Jesucristota katingapaq, tuki paypaq imalla rurikunata, sakishpa Cristo Jesusta katingapaq. Chaymantaka Andreska, shuk alli testigo kanamanmi chayarka, pi mana ruripaqkunatami rikurka. Rikurkami chinallatik, Apu Jesucristo, hatun cruzpi chakatarishka wañushkata, chinallatik wañushkakunapaq chawpimanta hatarishkata. Apu Jesucristoka, mana karkachu, shuk riqsishka runalla, karumanta rikushkalla, mana kashpaka, gentikuna kaytachayta rimashka Mesíasha. Ashtawanpish Andreska, Jesuspaq chunga ishki yachakuqkuna purami karka. Chaymantami Andreska Jesustaka, allitik riqsirka, pay kikintik riqsirka. Chashna kaqpipish kay apanakuyka mana kallarirkachu, kallaripika, paypaq ñawpa kawsaytami sakina karka. Kutin Apu Jesus ushanishka chay mushuq kawsayta chaskingapaq. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.